ኦኬ እቺ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ያየናት ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ ምንድን ነው የምትለው? እሺ ክሮስ ዘ ስትሬት ተይዘበት ተምፕል ለግረኛ ማለፍ የተከለከለ መኪና ሲኖር ለግረኛ ማለፍ የተከለከለ። አሁን እዛ ጋር ቀይ መብራት ይታያቸዋል። ጥሩ ነው። እነዚህ ለውጦች ጥሩ ናቸው። መሻገር ስንፈልግ ፕሬስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። በርቱ፣ ከጎናችሁ ነን። Best guess is a contractor of ours that had replaced an old unit that was broken. Whoever it belongs to, these voice signals are receiving praise from Cambridge residents. I think that's fantastic. I think it's helpful to everybody. And keeping pedestrians of all abilities safe. It's really all about safety. We want to make the city as safe and accessible for folks as possible.